Салам бардыңыздарга. Бүгүн Ош шаарындагы идиш аяк дүкөнүндөмүн. Сыр идиштердин баасын сураган экенсиздер. Тартып көрсөтөбүз. Kamplegi 1700 som var. İki çeyrek, bir çaynak, bir çömlek. Bu da konni. Narxlar 1850 som var. 4 tane. 3 tane kastırık getirdi. 3 кастрюль канча? 1800 som. 1800 экен. Жалаң бардыгы ар түрлүү расветкасы бар экен, баары 1800 бе? Bundan arzanı var 1650 som. Мына чакалар канча сыр? 500 somdan açtı. 500 сомдон экен штуга. Bunlar aşağı 1800 Мына som. канча литр эле мына ак кастрюль? Jette 6 balık. 7-6 эң үстүндөгү үч окшойт, а? Канча Yok, сом? bu iki o birden. Эко бирдейби, Çoğun, эко? düydeki çoğun var. Канча сом ушулар? 1800 som. Бирөөсү же үчөөбү? Çok kampli. Бирден сатылабы? Birden satılan Канча болот? 600 som. 600 сом экен 7 бирден. А мына жашыл эмелерчи? Bunlar 6,5 mindən. 12 person var. 12 персону 6,5 бөлөк сатылбайбы бирден? Yok, bunlar bölük satılır. 12 персон 6,5 миң сом дейт. 12 персон болгондо 6 Всё. Yok, 4 istersen. Bunlar üstünkiler vardı 6,5 mindən miner geçecek. Бардыгы мына кызылы, көк, жашылдары 12 персон 12 person 6,5 mindən. 6,5 миң сом экен 12 персон. Бирден сатылбайт экен. Bunlar 5,5 mindən. Сыр табактарчы сыр. Yok, bunlar kampileydi içinde болады. Bunlar 5,5 mindən kampiley. 3'te sır tavak nimasi болады, camı болады. 3 xil razmerli. 2 çaynak, çeyrek, 1 çaynak, 4 tür nimasi болады. Çoğun kiçik kastrül. Bir bitonçi болады, çömüçi болады. Ошолор канча? 5,5 mindən. 5,5 миң канча персон болгон? Bu yam 12 person. 12 персон, 5,5 Bunlar миң сом. Ukrayna'daki için 6,5 mindən. Bu Мына Rusya. сыр кастрюлдарчы? Mantı kaskan 1800, kiçigi 1200. Чоңу 1800, кичиги 1200 сом экен. 1 somdan vardı. Булар дагы эмне болуп сатылабы? Bu kompleks satılır. Комплект канча мыналар? 6 person da bunlar. 6 персон экен. 2800. Бирден сатылбайт, а? Yok, bunlar birden satılmıyor. Канча? 2000 сом деди. 2850 somdan. 2850 Bu seninle сом. yazsın. 2850 сом экен мындай персон экен. Персон 2850 дейт. Бир жолу мына фарфорду дагы суранышкан экен, тартып кетели. Канча буларыңыз? Канча 50 персон? person 3,5 milyon. 50. 10 içine 10 çay pele. Кайсылар көрсөңүз? Bana bunu 10 içine 10 çay pele. 3 tür tarihte 8 tadan olur. Bir tavuk, 2 çaynak gibi olur. Канча дедиңиз? 3,5 milyon. 3,5 миң сом дейт. 72 person, 7 milyon sonra. 72 içine персон, 12 pele. 3 tür tarihte 12, 6 salat ise 2 tane 2 tavuk olur. 7,5 миң сом. 7 milyon sonra. 7 миң сом. O kızıl geçeyim. Муналар да Ян 7,5 миң сом экен. Бул жашылдагы 7 миң сом экен. 7 миң сом. Булар да бирде экен, 72 персон. Bunlar 7,5 milyon. Bunlar. Булар новинка экен 2020. Канча булар? 7,5 milyon boluş. Болушу 7,5 миң сом. Канча персон? Bu yam 72. 12 tadan da narxım bilan berdi. 12 içine 12 çay pele, 3-4 tane 12 tadan. 6 tane salat ise 2 tane 2 tavağı var. Bularga qo'shimcha отдельно bunday idish ham olib kelib qo'yganmiz. Bundan kamiga bunlardan qo'shib olib terib olaveradi. Libo mahal sinib qolsa o'rniga boshqa tarelkalar bor. Bunlar ham o'sha 7,5 mingdan. Bu ham bu yerdan jangi novinka kelgan mana. Kastasi ham yaxshi. Жакшы экен мыналар. Bu 13 mingdan, 9 person. 9 персон 13 миң дейт. Bu 18 ming. Кайсы? O'sha. Üçü. Yok, bu ham 9 person. 9 персон 18 миң сом 18 экен. ming. Bu ham 18 ming. Бул дагы 18 миң экен. Булар дагы. Bular 6,5 mingdan. Бирөөсүбү? Yok, bu ham 9 bardı, 9 9 person. person, 5 ming so'm, 5,5 ming so'm. Ana 4,5 mingdan bunlar var, arzon. Bunlar 4,5 ming. 4,5 миң. 9, э? 9 person. Bunda 10 person qo'shib olsa bo'ladi. Bular 2 ming so'm. 2 миң. Bu 1600 so'm, 1800 so'm. Bular 1300 so'mdan, 1500 so'mdan, 1300 bu dağı. Bular 1800 so'm, 1,5 mingdan full so'm misolar.
Anan bu ham o'shanda. Nollar 1600 so'm bananlar. Nollar ham 1400 so'm. Bular 2200 so'mdan. 2200. Narxi 1600 so'm. 1400 so'm. 1400 ekan şu. Bunchi mana 1200 so'm. buna 1200 so'm ekan. 51 peso. Buna farfor mu fayans mı? Farfor. Farfor. Ha, bu 51 peso. 51 peso. Bunda 8 tadan chini bo'ladi, 8 chini 8 piyola anan sahar lisavasi bo'ladi, maloshni lisasi bo'ladi, salfet lisasi bo'ladi, unda peres solib turgan bo'ladi, anan sup lisasi bo'ladi. Tarelkalari bular 8 tadan. 51 peso. Perso, qancha? Anam nonusdan biri bo'ladi, et salat turgan. Bir chaynagi bo'ladi. Bular 4000 dan. 4000 ekan, yaxshi. Shun bardak bu keramika. Nega? Chin o chinnisi yo'q, aytnaqada hamma hech narsasi yo'qda buni. Narsasi yo'q ekan. O'shancha. Çaynaklar. 450 so'm, 550 so'm. Bir что, keramika o? Ova keramika. Nonsiz 900 so'm. Narxi 1550 so'm. 1550 deydi. Ana o pasta magazindan 100 so'm, 750 so'm beramiz. 800 so'mdan ekan 750 so'm guperezde çay. Eme bağında. Swistok. Swistok. 750 so'm guperezde. 110 so'm ekan. Bilinitsa var. Birinchisi 450 so'm, 400 so'm. Nondan ko'ra noni yaxshi. Nonisi 350 so'm. Non prostoy 300 so'm. Ana nonlar men toplar 850 so'mdan, 1550 so'm, 600 so'm. Nonisi 850. Bunisi bir 650 so'm. Nonlar 120 so'mdan. Her biri. Har biri. Nonisi 270 so'm. 270 deydi biraz. Aa, seniki. Agar 1450 1450 bu. No mini barlar 2200 so'm. 2200. Bunda 18 tane asas var. O üstüdekiler. 450 so'm. 450 üstü. O. Üstünka. Anam nomdaylar bu. Nolar 770 so'm, 720 so'm, 620 so'm. O'shanda.